Jawjawai tu sa kajam-jaman nama kaitina na sulevat. Saka tu sua kajam-jaman na uruja sepui na kai nuat semas imazai tua senai. Imazai tua sepaca puluh katu tirua kayan imazai tua ita karam patu lima karam. 诗篇43篇1节到5节。Semas pakalangu to nekanu ko pasari sario a patara tiakan aivu a paatse betua zoa marka ini ka na kisusu ta nusun a ta'ala-ala sasu pasa ilingi akan na kemasitoa marigil katoa nakuya a chau-chau tisun aro laka-laka dan wakan aku cemas. Aku kena su siora. Kemudian saka inika kena maragau tua sipaserapayan dan wakan nuaku ala. Kauridan na su turu katoa su zarzara ula su sitiak dan wakan. Tuaku shivarana kitsepeliu a sematua na masam parava sasu kakaizuanan itua gadu i siung. Semas uri semazuakan i te ayau tua papatavangan a marva dan nusun tua ya na penaramu aku puzangaran i te ayau tanusun aku cemas. Saka uri palarenganda akan saka senaya zemenger tanusun. Aki anma aku sinika namai tu cua na tari muzau. Aki anma aku sinika namai tu cua naramulu. Uri mapuzangarakan tuan cemas saka samparavas te maju mawan aku kaki elingan aku cemas aicu kainu cemas satu cua kajam-jaman asini pupatarwan 从悲伤与沮丧中的拯救。Masijua tua na tari muzau. Na masijua tua naramuru amapas ling ayat。如何在悲伤与沮丧中还能保持信仰与颂赞呢？诗人在极度哀痛中求上帝引导他到圣山，到上帝的祭坛前。这是他唯一能获得医治与帮助的方法。圣山是以色列人敬拜上帝、向他祷告的地方，祭坛则是向上帝献祭的地方。旧约时代的以色列人借着献祭来维持他们与上帝的关系，提醒自己的生活要合乎上帝的标准。对今日的基督徒而言，虽然我们不再以祭物来献祭，但是每一天的灵修其实就是一种献祭。祭坛就是我们献上蒙主悦纳与祷告、蒙垂听的地方。保罗曾说：“弟兄姐妹们，既然上帝这样联系我们，我劝你们把自己当作活活的祭物献给上帝。”专心侍奉他，蒙他喜悦，这就是你们应该献上的真实敬拜。罗马书12章1节。你悲伤吗？你沮丧吗？愿你带着这些悲伤、沮丧的重担到上帝面前，他必赐给你喜乐与平安，使你重新得力。不止仰望他，还要颂赞他。Sina tu cakap zaman-zaman
pada royang atan cantina pakalan tua mana salingan nua sema dan udien satu cua sinan apuru tayau imazai tua lima karan Aki anamaku sinika nama itu cua natali muzau. Aki anamaku sinika nama itu cua anaramuru. Uri mapuzangarakan tua semas. Sake samparavas teh maju. Amavanaku kaki elingan aku semas. Aicu kainua semas. Saka cincin tara sesebungkin tuata. Tali muzavan tara sesebungkin tua ta naramuru lakwa no paroro tangatin kisah selang linsyo kituru semupu tua kainu semas masarokan tara napupi suretin kumalia nama tainu atana tali muzavan anaramuru maka itu nama siswa tu ada tali muzavan ada namaru ori maka itu na pas ilingin papupi sulin nuat semas saka latina na kemelang izuat semas ori maka ada kasisuan tu ada pisul saka latina na kemelang alimenta adau inuri semamparavat semenai zemenger tu ada semas saja semupu saja kilaroi na kainu semas nuna mata zwa manari makai kinana mapapori ngawa limita adau tarus kamakai na selungwa tu ada kini kasawan aichu ada nasi sakala tinana pupisur ayat tu izwa semas kata kasih juan tu apisu manari makai lemaka canuki nama polat saka tu suaka jam-jaman sini pupat sini pakini menemu canuken masih dua tu ada si serapayan akikin nari makai nana semenai zemenger tu sama saya 在困境中我还能颂赞上帝吗 Sinai tu suaka jam-jaman arutaki galui na kinumem la jaga malu kinumem saka ka inuri 赐下喜乐与救恩的上帝，愿你感动我，带领我到你的面前。我要唱诗颂赞，祷告默想，把重担压力都卸给你，相信你必使我重新得力。Sama saru kilivakan, arupa uran, arupa pusulivatan, arupa seling dan nomen anyakamai dari vavau. Naso papupi suri naken, sutiaken naken apa saja can suni ayau. Ori semenayaken, ori semaparawatsaken, aro inuliaken, aro kinemenemaken. Saka aicha ku sadirungan, aicha ku tali muzavan, aro ku si pavai dan suna penulat. Ayato amasaraken tu tarasu papupi suri naken. Tarasu lakavinakan saka semas kiawakan la sutinia kan kena parorau orina maya kena utan anak kijajaran tan suna parorau saka nama kena tapu picur aya kena kiaung mali ku inuli pakata sungadam di Yesus Kristo amen mali na makaitin Misra selang semupu akilaroi tu akai no cemat. Latapi na ena sejapa susuin sana makena makaparain tu aca semas. Lai ni kana makalavutan ai coca kini kacawan. Asini pagau-gau no cemat yang tina nasi saka mali. Latina nasuliva tu coca kini adavan taja ping an